جوانین کو دریا خودê de canê xwe dane, xwe feda kirine ku wana mirin û çûn, mirîne. Berexsê wê ewana sax in. Heyat ya wana ye. Yê ku gihaştine heyata ew bi xwe ne. Lê hûn bi xwe pê nahesin heyateke çi gûne gihaştinê, çi heyatê de ne, çi heyatê tam dikin hûn bi xwe pê nahesin. Em dê we bi hinek tiştan biceribînin. Bi tirsê, bi birçîbûnê, malê we kêm bikin. Hinkê ji we bimirin, bêne kuştin. Fêkiyê we kêm bibin, hatiniya we kêm bibe darayî. Yên ku li hember hemû vaniyekana sebir kirin, dema ku malê wan kêm bû, zarokê wan çûn, ji ciyê xwe bûn û komek tibabek musîbetên dîtir hatin serê wan, lê hîna jî di girêdana bi Rebbê xwe ve sabit in, nehejiyane. Benê ku pê girtibûn dev jê bernedane. Rêya ku ketibûnê jê ve negeriyane. Dev jî îstîqameta xwe bernedane. Peymana ku dane hê ji ser wê peymanê li ser wê sozêne. Naxwe ew kesana musteheqê mizgîniyê ne ku ew di rêya rast de ne, ku ew di van carebandinê zor û zehmet de bi ser ketin. Wan dev jê peymana xwe berneda, li ser gotina xweman soza wan soz bû, di qalikê mirova de bûn û mirovatiya xwe jî nîşan dan. Dimahîk ew mirovên hanê wanê ezmkêş, wanê sebûr, wanên ku di îstîqameta xwe de ne dema ku musîbetek, bobelatek, belayek ku tê serê wan, dibêjin em ji Xwedê hatine, hatiniya me ji cem wî ye. Ve îna ileyhî racîûn û vegera me jî balbûyî ve ye. Ê ku em şandine vê derê muweqet, ku me hinekî li vir dihêle, bêguman dêl me li vir nehêle. Bi awayekî ji awayan dê me vegerîne bal bi xwe ve. Em ji balbî hatine, ji ber ku em ji ber xwe nehatine. Me biryar neda ku em hatin. Yê ku bi sedem û bi meqsed û bi gayeyekê em şandin, ew e ê ku dîsa dê di derbarê vegera me de biryarê bide û kengî bixwaze ew ê me vegerîne bal bi xwe ve. Nexwe ew kesanan e ku du'a û selawat ji Rebbê wan li wan hene û dilovaniya Xwedê û rehmeta Xwedê li ser wan heye, li wan dibare, musteheqê wê merhemetê dibin. û ew kesin ku ketine dû rêya hîdayetê, ew rêya rasta ku ji bo wan hatiye danîn, di wê rêyê de ne û di wir de meşa xwe ya ber bi Rebbê xwe ve berdewam dikin. Wana rêya xwe dîtine. Wana zanin ku rêya digihêje rastiyê, heqîqetê, kîja rê ye û di wir de ne û di wir de berdewam in. Ve ulaîke humul muhtedûn. Wana hîdayeta xwe dîtine. Ew wanan e ku gihaştine hîdayetê. Van rojên ku em di nav re derbas dibin, rojnî gelekî elemnak, dehşetdar. Her kesê ehlê wijdan ji derûniya wî ve dihejîne. Helbekî Helepçe dubare dibin. Helbekî Enfal dubare dibin. Helbekî ji cihkirina bajarên Mîna Efrînê xelkê dev ji malê xwe berdan û mecbûr man û biterkînin û şûna wan mirov nîdinê bi cih kirin di wan deran de ev tekrar dibe.
شواكو أو نقطة هاني جاندامة أم إيشاندن وبسالانا دسال فقرا واندا أم إيشي دكشينن جاني دكشينن أف تراجيديا إنسانيتي جارك ديتر دي شخصي بلنغازان ده زاروكين نكارن دبرخوا بدن جنين كو دستيوان سلاح ناقرن بيرين كو كيم طاقت نكارن برابن مرن خود گوني وان ده نشان ده خاني بسر وان ده تينا هلوشاندن مرنا كو نزيكي وان ده بد بينن لنكارن جبر برابن بيجينا حسن ونشد بيجن دو خازن بيجن هميشه خزوان تستان aynı دو خازن بيجن او نجمنه ونشد بيجن لي دايره دناف دايره yandı بحسب كو ام انسان يك ويجاني ام دكشينه دو ام ملتكي مظلومن ويتعدا كل مدبه لما هاتيه ام جي حميان بيتر دزانن كو بمظلومي ببيچارتي هاتنا كشتني تعدا ليورا ودنكار بدنگي خواب هنا كسكي بمري مرني بسرتا ده ببارين والدنيا جاوي خوجوي مرني را بقرا هر وقت تشتك نقوي به جبركو ايكو تدكوجا خورتا بتكاره فيداوان دوي ده هيا يان دوي ده هيا بيدنگ دمينن ام جهر كسي بيتر بفي جانهاني دحسن بالدهان جارا بسدان جارا بسري مدهاتيه قلي زيلان ده آغري ده سرهلدانا شيخ سعيد ده بسري مدهاتيه وهاتيه وحتى انا جيتي بردوامه ام بيد حسن جهر كسي بيتر بيد حسن دوي ام بيج بحسن اگر وجدان ما نمر به وما خود چارچوه که چارچوه انسانیت ندا با علی و خواه بقالب نکر به دی چارچوه گلک تنگ ده بسینور نکر به می پی بحسن نقطه دینه مسلمانن ملتکی مسلمانن دوی چارچوه ایجدن پید حسن هر انسان که یا خود و بقیرون و به هوار دسته خل بر ربی خواه بدگره و نقطه ما جدرونی دمت ایشینه او چه واده بن برا پیسا بن و نقطه باوریه دلمت گهینوان او نقطه نورانی کد نافره مده هیا بسدان هفبشین مرف او بين حسن جي وان نقطة نوراني او بنك النوراني ام دزانن چقاس برومت بقيمة دو خازي برا هيكل صدام لجم خداني بن دو وقتين فرايا خدا گوتني چوسو پريشان گوت بن كيف اوانه لوان بتايبت جي وان معصومين كو دوي شريدة وتنجي جبركو مسلمانن يعني جبوكو مسلمانن جشونا خدا تينا قوراندن زاروك وان تينا كشتني جنين وان تينا كشتني اختياري وان تينا كشتني خورتين وان تينا كشتني وجبوك مسلمان جي اوانا تف خوينا وان هدر دبه حلال دبه ايما جبركو ام كردن خوينا ما حلال الخلقي افجي نقطة يكدني ايوان جبركو مسلمان خوينا وان حلال دبه نقطة كدي ترجي براستي از بخوا بگریدانا اسلامی جی هلبت هیه فتح یکمین قدسی ده سردما خلیفه دویم جناب عمر خود جرازی به پیکته ده که دسته مسلمان او دبر لی پشتی وی
وقت سر درباست به در دورا 400 سالی مسلمان سوک دبن ضعیف دکبن ایدی خاشپرست خاچی تینو دست دن سر ویدره ش دست مسلمان دار تخن ویدره القروان جو مقدسات شعردك ببلايا تبابك بيخمبر رورهاتنا كومك بيخمبرين بني إسرائيل ويدرينا جناب عيسى الورهاتية بيخمبر عليه السلام قبل قهوي يكم أودرة جور رابية معراجي يعني هرسي ديني مزن قبل قها سركة يكمين آتبك آية دو هيك خود تعالى بري بيخمبر عليه السلام جويدري تدا كعبة ديك قبل قها مسلمانا لي قبل قها يكم أودرة بشتيوي بسردما صلاح الدين أيوبي دا أو سردار مزن أو سلطان مزن كم ريوي ناكبه بدهان حربادة بسركتية لهيج قدس بندسته حتى ده إنيا كده ملايكي وي قوتنتي نسر دويكم روف بشوش به دويكم روف دف لكمبه رو لكمبه او اعتراض كدويك اگر قدس دبن دستا دبه دبن بيان دبه ما از چاوا كاربن بكنم ما غا كم بروي متكبه وها اف سردار مزن يه كرد صلاح الدين ايوبي كردي جارا دويم قدس الشريف آزاد دکه دما کذیم آزاد دکه ما نوسایا راسی آزاد دکه يعني هر کس ویدره ایدی د عبادت خدا جهود کارن جهودیا خو د سینگوگن خدا بکن فلا کارن د دیر خدا عبادت خو بکن مسلمان د جامعه خدا نمجا خو اینی دکن عید دکن و هكذا سربستی که آزادی که لدست مسلمان آدايا وصلاح الدين أيوبي فاتحة داوي ايوه دريا دوبرا دست جوهرين هلبت بشتي وفات أبي هري داوي وك إمبراطورية عثمانية كو دست وانده بو بوي شكلي يعني بخوا كرد أم فاتحة قدسية دوية أمن وك ملتكي مسلمان وبصفات إسلامية تعمل ويدري ون هلبت نكش بو برشاك أخ بدستي خو بخيرين ليم كرد بون صلاح الدين أيوبي كردي بو وين نقطة ده تكيلية كمان تاريخي هي دفرده ما نجي خدانية وآخي أمجي الويدري بونا إيروش كو ظلم وتعدو نحقي فلش خاندن دوي آخي ده شيء دبه بريا هر كسي دوي او جانا بدا دلي مبخواه بيشه وقت مقول سي نقطة ام انسانا ام اسلاما وام كردن هر سي نقطة جي دويكو جوان هر سي نقطة جي ام جانا بيشي نقطة كرديتيش برك ابجي مظلوما يعني هنا ام زانا مظلومية تشتكي شوايا ام زانا كنت عادة تشتكي شوايا كشتن تشتكي شوايا زاروكي خوي ببكسر دستي خوكي وكشتنا ولو العاليكي امي بن ايدنك بريتي مسلمان يعني كشتيه للعاليكي دني ايك لغورتا ايماناوينا درستا كشتيه كشتنا وين نقطة فهم دكين تشتكي شوية يعني ببكي خو باراستي وسينغاوي ده جار داداي بويا بجاري هاتي فتصندني انواع جوري مرني امزانن
أنواعي جوري مرني بسونگویان کشتنا ببکام زانن لگل یزیلان اوانا نمانا انکو ام بجانا انسان دیتری وکخوا مظلوم بیچاره سبب دایره سببانا فطسینه هیوی شکستی بونه جی که پیدا باز نمایه جی که برای خود بدنه آلیکاری خود هوار خود بگینه نمایه داوی سبب هاتیه ای دیواره کو تو برای خود دی أي أو ربك قوتيا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما تناديت ربيتا تشاني سري خديه فيلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ما تناديت كو تشو أو بيلانا وان أو برنامج وانكو وكعبة بهد مانا وخراب كرنا بكي براسة درخست فالا درخست بوش درخست كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل برنامج فالا درنخس بوش نكر وأرسل عليهم طيرا أبابيل جيكي قد هيفينا ذكرن جو آسيمانا دنا ناپروشكو ننوكي ما بيجن د نوكلي شوي كان ده تيري كان ده ما وان بغشكن كراندي كو بسر وان ده ناويتن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هروكيكو إذي نابود بود يعني أو چاندنيكو ترز لخي دي هبو تنبو يعني كلي لخي بوي شكلي زاد تيدا نامينا أو جلي كيكتيا مبجن نخوشی پێکەتیە پەرچە پەرچوی جانیوی گۆشتی وژێ داکەتیە ڕەویانە ئەی ئەو ڕەبێک و دەما هێڤیە مەزلومە نەمایە ژە سەبەبان و تەنێ تو مایی وەک قودرەت وەک نوختەیەک و پشتاخوا بدنێ ئەی ئەو سڕاک و ئەو موسیبەتا سەماوی گیهاندیە هێڤیەوە هاتنە وێ سەویە مسلمان تو ji ber xwe biriya ku tu zanî bi sebeba ku tu zanî wê bername wan li wan vegerînê dafkê wan hene lê dafkê Xwedê Teala ji êwan hêj xurttirin ya Rabî tu bi wan dafkên ku vedane tu tê xînîgê wan dafkên ku qet hayê wan jê tune tu tê xwistiyê wan tu wan li wan de re bidûkimînî wan musîbetên ku هێش پیلان kirine ku bînin serê wan bêtaxetan wan bêhêviyan wan kesên bêçare bênewayan tu wan bi îhsan û kerem û parastina xwe tu wan biparêzî bi himayeta xwe tu wan biparêzî bi qudreta xwe tu wan mihafize bikî bi hafiziyeta xwe tu wan ji şerra dijminê wan tu wan mihafize bikî derdê me gelekê لێ ئەڤ نەزەرە هانێ ئەڤ حەسیەتە هانێ ژی divêk em bi hevdûre parê bikin qene bi divê dilê me bişewite divê em duakê bikin eger wê dua hane jî wê dilşewatiya hane jî ku ji navbera me rabû me nuqteyeke gelekî mezin ji şexsiyeta xwe wenda kiriye zeîftiyek mezin di me de heye her dilê me bişewite jî ne tişteke yani duayek me kiriye ne tişteke ne feeleke lê bi kêmanî ew hebe yani bi kêmanî ew nerazîbûn hebe bi ser de jî îstaizu billah yani Xwedê mihafize bike îro ku tu rabî û tu terefdariya wê zilm û kifr û neheqiya ku li wan mazlûma belengaza dibe tu dilê xwe jî pê xweş bikî însanê me werê jî hene mixabin yani ketine wê rewşekê xerab ji aliyê fikrî ve ya Rabî tu bi ezzeta xwe tu ji heqê çavsû